Oke teman-teman, saya salah satu driver ojol yang ada di Makassar. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan share di YouTube channel Peduli Duafa. Terima kasih. See you. Nama tak, Pak? Mantap. Ya. Mantap. Berapa memori? Sekitar 70. 70 di. Assalamualaikum. Ini ada titipan dari BPPD Harapan 500.000 nih. Kita buka isinya nih. Ini 1 2 3 4 500.000 Nedi. Semoga Terima kasih, Pak. semoga bermanfaat. Peduli Duafa mantap. Peduli Duafa mantap.